Apugan nesespokinta Ajore Ocorin kidalo skinet na itiji lokelo aronon. Konya minister ne polo kintakrono Ocorin Helena doa nesadodo kes Kanu waito polo takrono e cham sana. Eringi silikare iche kede itunga luche lui kamanara kede management committees ngun. Dumun ja follow, dumun jo lekioga nyo. Eringi cheche dakina. Ai jaunu ni tunga i fishermen are tunga lu ikamete alokak. Ai ja alokak ikapun lukumina kwa tauni kamuno jo. Deda unai kamuno jo. Ijarete jo lukumina kwa tauni. Doba nyaka nji boya. Araminya ka ente jasiba itwegeli che agwela rikoni boya. Secheda kine corruption amidicho na apia ikede. Ai twasama ingala noi ochor. Amuna muni kirora luche teterekese nyamete. Ido adumunga evidence le pol, dumunga jena antune pol, eponelo jairi kapuno chor. Monyeta lokak, utasa rutara lokakalu didikalu, do kesa yaonu alokakalu apolok, lueta chete kesi kapuno luepo. So neni ngese jationis. Akote nga elip, ida nga elipe president, ITG aswamuna bangantu kana ochor. Ukesali murado wa itegi aribiana korio na erotolo iningo pachoto lo awoja una mairo na tongo na uni lo edu kapugane kote lo kaisirigini milo na kwa taraka isakan erotolo ne singara kininti subusini kachut lo elo sete gwelete dia doketelo kwa na neda patni kitori kesi alo stamere dia ida yanga una bosho na gelegela kote so da shalam kitingo honorable Adoa arono lemsero terona rengo ne tekere pikipika meredia konye kwa na la erot ngara kiti sono ibiro norile muso ruana puno etodi ningo saka kungine lunyolo nyano ayala mi polo sono agya una polo una ngara kwa na ngoli karaka saka nyape alukan konye mamle mwa adumu torero to lemulo ekor kitere pachoto da so akota ishala mikina pugani na anwa jok shangin ilo sete kwa ni katunge jok anwa tubor paka alukulu. Engineer Isaac Okelo ne sabala ebe ebunero tolo around lo egogong na hara epore kesa pikin achawa na titnen kwa na adukio emuna asfamuna daunu adiopet olapalo yaret kwenye bora jeni ngomena wona isukonyi kinare sabiti yare sabiti ata tumete kwa etiono le melose aitele karte ochile lo polo la gurut e dokita ile mamuru doja autorité amur anatu bonor kwenye etamakido vera ikeuno ne tomado ketaitina pasomna itejo America kenage eja itidoi ikidio ko berele jasi kuyuki ebe taya unichie to lutie kenguru le pedota garo rakipi tipatipe tetre kwa na mame pedote aichuluno lailo so eta itu aso eta dukokin akese quest horta be head walls isida so mukanane saltine kidajira bilaro councilors lu kanyangan kesi abala siebe ibulero to kwana lo aitebeben aichu sana itunga cage elo ton lemelo se adekak duene lo so semero to ne transporting iboro no ikorion to lemulo le nyoni ningo to ni kanyangan erona depart ido lemu tapri to ngamo morene so kopingare no konye do lulo yala masonara ida osa nyibunbe ajaune roto kwa ikini ngaro da konye do lipido engineer itemono ka boiso no ikodo sitido yi etungara di to so maite roti to so mata joko mambo are ya ibongi Minister doa ne seshala mekin president Yoweri Museveni Kanu achamuna imonyana ka MPs aduta kini ka ngol district isirgine billion te dope Kanu to jokara ko na routine e president wo anu isirgine billion tangini district e billion tingon ngesa inaki erot edolunito ni pachoto mamule mepata ne dualo sto somero mamule mepata na itunga li somaite business la garia adolun tonine mamule mapatana konye kwana enera subusi na beraja kerndolu jo serere dakani disi dolu jo pachoto odumun ya belengi na ti wangari jo dai sebeshe bo wangari soroti. And if we can even talk, it will save this district, it will save Uganda. But I want to thank His Excellency the President, I want to thank the Parliament of Uganda, and I want now to take this opportunity to launch this road on behalf of the government of Uganda
And on behalf of Serere District, I hereby launch Iningo Kanyangan Pachoto Road. Jokes na jaut keda rotin lwe laete ispedori itunga lot tubet ai churus nede peroro taranga rakini kali ya cage. Godfrey Ajore, TV East, Serere.